mo ne wa powerful nyina alert mo nyina me ma mo nyina che systematic price only brother Philip so ya me shira mo say mo chinchi me fidie no na ye di atwaguo onyame kania Adenya me kanya no bedi wani. Amen. Boso me ya me kanya no bedi wani. Amen. Onya me kanya. Ya me wa ma hu boso me foforo. Enya wo. Akatrema da wa bojo moja ni di wa mu frosania. Ya na wo ka che sa Nyankopon no ena no pa. Ya ni David onyotufo no ba ya adwene. Ya ni David onyotufo no. They can't just see Bano. Yes, Lord. Or say me could die and I may die. Me die. I dear Che and Nanya Copon San Ekurami. January, February. My God. You run much, you may should any peppy. Yes, you're so yes, shall free us in the one day. Couldn't hold the day. You don't want the day. They bound the day. Yes, Lord. And they show one. Ya be Eddie be up to them. Can up to them. I'm not paying. War Eddie because some deposit a big body. Our mortuary. What the ending, you know, when you're not home by. I want to no obi fie shield. Oh, I will come. Like I also feel like I be shield. Yeah, men are both feeling. Yes. You know, obinya accident. Onyame ka kwanya bediemu kru ka kwanya bediemu you know ka kwanya bediemu nyina. Onyame kania. Onyame kana Psalm 91 verse 9. That's what shena bofo na. All shall soon show amas. Yes, you what we are wajuma. Ya the day with the car eh. Ya share the day with the car eh. Meka onyontofo no oka bibi wasam na ebra nyame abɔ ne ho ban nyame aka na tanfo egu nyame akoama David no Nyankopɔ aboa waso David mu no oka bibi ya bebe Psalm 9 verse 1 to 11 ya beka verse 1 nkuto mede makoma nyina meda Awurade ase Awurade meka wanwade nyina akyere amen ena no pe nyame hwe wakoma dia wode wakoma eka akyere no sabra nyame de bosomi etoso miensa achewe bie wado my God. Yes, Lord. Yes, Lord. So what am I doing? So I'm ready for the SPDA. That's why they are here. I'm ready for so you move. Hey, you should be a toss of it. You have to be a toss of it. I'm ready for 2026 shots here. You need a cabinet of what's on your mentor. Yes, I'm only one of so that's it. I'm not a tower. That's what team was out. Good 20. Yes, you are our
And now no payment to us said than ye. Maintain will nene will feel my God. Tell a friend, tell a friend. That is Sumpa first service. Catch it up. Ubino Bison catch you be say a Sumpa first service. And Mara, okay, Exodus chapter 15. Ebron Yankopo de Israel for the chapel cocono. On my one so the radia say to jump a radi. Nyame the way trap. Say every February air come match. No one say a yaboso me pill. As your moon sem no doso. And then a radia boy Juma by. Wabo Juma your phone by. Wabo Mao by. Wasum phone by. Obi man so Europe ho Asia ho America ho Australia ho oda so tia so mada so tia we juma kura ma wona so na de urade ase let God hear your voice open your mouth in the name of
Jesus. Onyankopon shropi. Amen. I was some perfect services. Yes, Lord. Sir, only a bomb a do two for Nyankopon said. Only me no any David a ya drink. Any David ya drink. A brother David a didn't kodimano. Abigail UK Nyankopon Onshra. Facebook those why ya shake. More share link no ma afo France so entie ene sumpa first service bi. Enye nipa nyina na anya ne senia wasi anya no yi. Dabio. Edobra yetie Onyankopon asem na ye gina so na ye beye nsakira kakra wo sumba first service no. Ena mpaye na ye bono ye bebo mpaye etubo so me match na hwera. Asofo bosume February no nioma pi na tu onipa. Ebi fie hye. Ebi nya accident. Obi owuo oti owuo nka woni fi. Bosume February na so nioma ko ye ma bi. Obi nya promotion wa adwuma mu. Obi ade bi o hwehwe ne nsa kan. Enti bosume March so dian na esi. Me no mie ne ya ne Jacob be ya dwere na Jacob etukwan. Yes, Lord. Enti March bosume so ya kwanti o. Yes, Lord. Be too much na hwere sa. My God. Share the book of Genesis chapter 28 verse 20 to 22. Wa wo hwe ya a wo tie yen. Afa na wa so TV no radio na eye sumpa first service eye bra ye da urade ase epeja de mu no nyina hye urade nsa ye gya ye difre ye ma ye dwuma hye urade nsa urade mo ho ba ye chia hwefo ne atiefo nyina ma ye ntie Nyankopon asem na Jacob ehye eka se urade Nyankopon bedi machi ahweme so okwan ya mebetuo yi mu nya mebehwa wo so bo some eye machi utumu kwan ya na wa mame aduane madi na urade provide any atade amahye God of provision na wa sam ya sumdue na Nyankopon de wo kom edwuma so de wo ba ahoma mansam ade ma ba maja fia hallelujah any urade be ye me Nyankopon na obo ya mede ma ye oduma si hoyi ebe ye Nyankopon fie na de wo be ma me nyina mema wo so ntutuso dudu. Hallelujah. Amen. Me no ka Jacob ho asem. Na Jacob yobi a oye honhomu nipa. Also for Jacob nim say enyo obi a na etukwan a otime koduro. Enyo obi a na etukwan a otime koba. Enyo obi a na boson me maji ye bedru 31st no obetime edu. Ebi benya ohaw, ebi be hye owo.
bebe hia kwanhia wo anso ade baako a Jacob nim ne say o say yemfa yakwan nyina nhye Awurade nsa enti okotu Psalm 37 verse 5 o say me de makwan twa no hye wo Awurade nsa say Awurade say o boa me o de me kɔ no de me ba osofo onim say enye nipa nyina so no bra onya ne bre so aba enti obi tie yen ewo UK Europe ne ne potem ho nyina US ne potem kofa Canada ne potem nyina ye ba Asia Japan no mo kofa China no ne potem nyina ye be wura Australia ya ba o my Ghana mu ni Africa country mu enye obi osofo no ye dwuma nyoma ye obi adwuma de ka pere no obi adwuma de abayama ni abre no obi adwuma edi ohaw abeto no so enti Jacob ka se Awurade bese ya boa no ama ne nsa kona no enti onim say we are serving a God of provision. My God. Enti Nyankopon a osofo omaye de ehia yen senia na honya etie no Kristo Yesu mo no oso nim say Nyankopon no abeti say Nyankopon say yes anyoma no mana obabuo no nyame adwuma for the bokwan so na de osra ni nyina osofo ni nyina ebemu eti ye just asem no so na ya bompae enne senya unim no message ayo hawo ni nyina mu ma Awurade na Awurade peye jai boso me match ni nyina mu ma Awurade na Awurade peye empire edikan ya yebo osofo ye wo evil agendas. Yes Lord. Bon samejina tu ahodo wona okuta ketrema boni a odumi nipa wade adumi nipa adwuma ni nipa pomoden wona Yesu made di nneoma kogu nkwata nan so eni nsuo mo ene nkonwa abosom so bobo nipa din so onye nipa bibi wona obo nipa dua ewo kasa Awurade Yesu so me machi peja boso me nyina ba wanim peja boso me nyina ba wanim bonefo ne hihye ye biara ewo boso me numo ewa bosume yimu etiame ma juma mesika sem me different ni mi fiba me ma ma wade me company no me so for myself mi wo mu no asafo me da no me abusia panya me da no abusua me da no kura oda yede odimu hene Ohima kura udimu hima no adwuma bi ayede ahya wonsa ye manager obonefo ne hihye ye bia ye twamo ye say no bone e wo machi mo ye tomu ye so demo ye na bomb
Jesus Christ. I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More Facebook, YouTube, more type of I break out. I break out. Also from peniphobic cancer. I feel be a sign. So na bosomi be a sign. No question. Now what should be a day? A sign. It was also for young penny for your mamma no more to man. Also for todo mucha fera. Unyama to tono na. My God. Wakucha san to my friend said the bay. I feel a sign. Also for bosomi ya wure mu yo marching. Ya hwe de ekoswo. Ewo US. Ya hwe de ekoswo Israel. Ya hwe de ekoswo Iran. Also for nunti obi ka so ko fa nioma ewo Dubai aba obi ko trip aba eye Dubai o ma shout your friend say airport plane to plane ma eno no ye de ben eye evil agenda e see the wako fa nioma bi a oba be ton ni nioma bi o de wo fa lo bi so okwa wo hwe ya e de ka ebe no osofo obi tini baby na ya to bomb bomb ni nyina tratra borders e bi nyina wura ye fro say baby bi ye fro say hotels amofu na ewu. My God. And the friends will be science will be Castle Rabbi Yesu. For me, Machi, Bonnie Biara, one for the best. Juma, Baby, I'm a tongue there, Baby, I'm a tongue. So hot, me also open up a woman, if you are the woman, maybe I'm messing with fear, maybe I'm messing with fear, maybe I'm a Timo, Bolivia, Pagumame, breaking it out for them. Pay your mouth and pay Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Prayer number 2. More Facebook, you know, one type of I break out. Prayer number 2. My papa obosumi no. Ye bomb pie say onyankopon kaye. E wo bosumi machi. Yes, Lord. Nyame kaye. Yes, Lord. O se bosumi bi. Ena onyankopon suma na bofo. Eko Galilea kro ba ko a. Ye friend say Nazareth. Onyankopon ko kai wan. Maria. Eti bosumi nyame suma na bofo mafio. Amen. 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 Sika sem no. Amen. Kwantu sem no. Amen. Sewrade. Bosumi. Ade kai be. Ewrade kai be. Yare semo. Ewa yare semo. Ejuma semo. Sika semo. Awade numu. Akwantu numu. Boni numu. Memano. Mikuru no. Mere no. Ewrade kai. Ejuma kai be. Ewrade kai. One say Ewrade kai wo bosumi bi wa. Ewrade
Jesus Christ. Shout Erade Kaime 3 times. Erade Kaime. Erade Kaime. Erade Kaime. Mo Facebook ni YouTube mo type remember me O Lord. Remember me O Lord. Ene ye to demu no so aba Erade anim. Osofo ya hye na wotwe foforo ase. Yes Lord. Ye tu na wotwe ni demu ni nyina. Ose ye fa ya kwan hye na Erade nsa. Yes Lord. No Erade ene obeye. Me say jai how mu nyina hye Erade nsa. Na Erade beye. Jai na wotwe ni mu nyina hye Erade nsa. Na Erade beye. Ene demu ni nyina hye Erade nsa. Na Erade beye. Bia menim eye yare. Ebia ye adwuma. Aware sem. Ene ehe na wo kwa appointment ben na wo ene ubie wa no agya mu ama Awurade se ene me different nhira me fi ba nhira na wo twi me de kwa Awurade bie wa na bo ba Jesus Christ. Shout amen 3 times. Amen. 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 Facebook no amen. YouTube amen. Just enye ho. Yes. Kasa Awurade Yesu. Awurade Yesu. Bon ebi a wote ka moti adwuma wo fio de make kan de mechi Bible say onim de hia yen. Yes. Asuje se ebisa. Kasa Awurade Yesu. Awurade Yesu. Abraham Nyankopon. Abraham Nyankopon. Nyankopon. Isaac Nyankopon. 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 Akrafo Nyankopon. Akrafo Nyankopon. Bosumi wei. Bosumi wei. Frayaresa. Me frayaresa. Brapomodei. Me frapomodei. Ema me ho. Ema me ho. Ema me ma. Ema me ma. Yesu demo. Yesu demo. Bosumi wei. Bosumi wei. Frayaresa. Me frayaresa. Brabambo. Me frabambo. Brabambo. Me frabambo. Brabambo. Me frabambo. Protection. 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 Ema me ho. Ema me ho. Ema ma wadiye. Ema ma wadiye. Me ma. Me juma. Me juma. Ye different. Ye different. Enye nshira. Enye nshira. Fiba. Ye fiba. Enye nshira. Enye nshira. Bosumi wei. Bosumi wei. Frɛ. Me frɛ. Destiny helpers. Destiny helpers. Destiny helpers. Destiny helpers. Destiny connectors. Destiny connectors. Sẹ́bìrì mu abuafo. Sẹ́bìrì mu abuafo. Awurade mi frɛ. Sɛ ɔmra. Bosumi wei. Bosumi wei. Frɛ adanseɛ. Me frɛ adanseɛ. Frɛ adanseɛ. Me frɛ adanseɛ. Adanseɛ. Me frɛ adanseɛ. Ayaresa adanseɛ. Ayaresa adanseɛ. Kɔkɔ yɛ adanseɛ. Kɔkɔ yɛ adanseɛ. Adwuma adanseɛ. Adwuma adanseɛ. Awo adanseɛ. Awo adanseɛ. Kwantu adanseɛ. Kwantu adanseɛ. Owosi adanseɛ. Owosi adanseɛ. Awurade obi bi a ɔhwɛ yɛn a otie yɛn. Jesus. Baabi bi ɔwɔ biara bosome mi fira adanseɛ ma no. Amen. Bosome mi fira nsɛnkyerɛnne ma no. Amen. Bosome Awurade kae no. Amen. Yi mpa obi bi a ɔhwɛ yɛn otie yɛn. Oh, Jesus. Na wɔtwe
enye nhyira na wɔtwe ma ho. Amen. Na wɔtwe enye nhyira na wɔtwe ma ho. Amen. Bosomi enye nhyira bosoma ho. Amen. Ene dey baabi a wokɔ baabi a wonam ka wotre mu akwantu a wokɔ ene bi de wakwantu nyina hyɛ Awurade nsa. Mo ene ne edi kan a wotie me Awurade ma wadanse. Amen. Awurade na eye super fair services so ma wadanse. Amen. Awurade me bompa ye wona wani da so asa ene dey na watwe fufure mo adanse. Amen. Mo kɔ mo nyuma so omo ton a yento. Amen. So yentua. Amen. Eso dem obi biara ene nani da so asa me bompa se Awurade mie kwan ma. Amen. Awurade ma wani da so. Amen. A driver fo nyina me demoka ne hyɛ Awurade nsa. Amen. Na watwe nye nhyira ma mo. Amen. Na mo stia anima enye nhyira. Amen. Wo obi man so akwantu mu nyina mesrɛ bambo mesrɛ sika mesrɛ onyama mo nye dipa ni ma don. Amen. Favor from God and favor from man. Amen. We are by juma ankura juma na watwe ensimu yie. Amen. Mi ensimu yie. Amen. De Nyankopɔn on kai mo. Amen. Amen kese pa. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ene sa na mesi aka cho se ene ye ba sachira eye sumpa first service no mo kakra. Ni nyina ne so bo yo hoho. Ene ni da edi kan ya watie sumpa first service. Na Nyankopɔn tumi ni nyame ahoɔden enam dwumadie so papa. Na ene so ne ye pese enam se boso me foforo no ye nya kwa bompa ma nipa dom no. Enti na mesin ye mu a mo tie eye radio no no mesin ye miensa. Obi bi obefre bi ye ne obebo mpa ye bosome mu nhyira bosome mu bambo bosome mu adanse ye 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 and 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 and 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 It is somebody may call MC ya na mako azuka bema ho na sumpa first service ti adanse e woso na fro bi obi so fro bi share link ni sesi ya na obi hu abusua nya den enyo ne sumpa first service. Yes Lord. Mo be nshira. Amen. Sa so na me bo nka yese efiada ebe ya program kese ekoso ye holiday baby bi owo bia obetimi ababi ufre chirichira obenya baby ada ye God of Possibility Prayer Festival ye bosome ye bible kese ye memene da ene ni fiada eye fiada ene ne memra 6 and 7 obi bi owo how obabi owo how obetimi de na ba program no bi eno owo enkwa opeso ye inquiries biafa program lines tell na mabobo ni nyina ofra onsa beka ye enti nyame ye dwuma ewo Sida Worship Center asafo no wo Kumase eye eboakwa Koforedua off Sunyani Road na samre dia mame no nko eye MCR enkofa adanse ye sumpa first service omo ni ya bompa ye ya hwe adanse a omudie enti me no kone akofa sa adanse ni bi na wo so a wo fie fra wa unia fra oba fra ukuru de wo akwantum sa onyo sumpa first service no enam lines nyina opese join ye WhatsApp group na o send higher ye be adel na etimi aboa sabre MCR omo yenko. Hello. Praise God. Hallelujah. Out of Benny, Nadiana Radia, super first services. We need a great tour. Yeah, Radia, Minister. But I watch you and Paboya and Amaya, once a woman that will show me. Can you be senior? A blue hospital, doctor check, and see BP a blue 240 140. And so, that's my room. That's done. Can you
Abra omo hwe mo me na mseme na ho me ba fi me ba fi ni nsuo no ne e ho aduma no through Monday nsuo na me sa ko back na omo check aso na ba 170 90 again na me abo again so ama ya ona na me nyawo ni problem ni nyira fuho ama na me ni hu se na me ayi ya na amen odini baby okasa fro na dia na Awurade ayama wo sompa first services so e me see because people why it's not a habit minya stroke na so the lantia krana employee na so if you know me no na me di gu me ho Awurade adum me eye pa hallelujah Awurade a wahye nyuma papa se no Awurade ma ya apomode na ewie paye ma ho amen dia ke Awurade ma no tunyira so ntia bofo ma amen odene baby okasa firo na dia na Awurade ayama wo sompa first services papa santo na me kese akra santo papa de nyame ya ma me no me na sugar na 27 and 4.5 hallelujah obi na me nam 27 28 ni na mi wo papa nsuo no ne ahuna chinya nyume mpa ebonti papa nyame ayi me dire amma me ma wa de se ni na ekoyi aka me ba na wo ene ba no so awale no na papa me twen no so me da dance amma nyame na wa hye nyuma papa se o sugar baby o sugar no ko duru ye anyame amana ba 4.5 sa nyankopon na wasama ware na ye e was perfect service no the aka bia no Awurade obeyama ja the aka ni nyina mu ma Awurade she Yesu mojem amen praise God hallelujah odini baby okasa free na dia na Awurade ayama wo sompa first service papa mi din ya drum pese free kwanda so me time upon the be soon be see any I bomb pie. I mean, no soon and I'm the big good of Fusun. I may have me now from one from back. Hallelujah. Me the only baby no share Christo mojem. Yame kwaso mama pie. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa from mommy na dia na Awurade ayama wo sompa first service. Mpacho so mani duki we for Cape Coast. Dada no they nyanya ya aduka sia am to ne time and to da mutu nyum danyame ase. Na dada ani na mo fa de mo susu ewufu ode. Nyamina dum nyama adasu wecha ntana pemi dina bikada enyam kanyame. Amen. Tuntum kanyame, kansun kanyame wo da waye. Amen. Hallelujah. Amen. Kepuswa mede woni wabusua o ma Awurade nsa da ye kwani woda ni to atwa no Awurade bie adom proni shira proma amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa friend na dia na Awurade ayama o sompa first service. Ya Awurade ayama me kasa free kumawraso kasa free kumawraso ni ku wo yale pa so mpa ebonti ni ku no ho ato aso ahode aba so aka me mpa ebu mpa se nyame a wa hye nyuma papa se no onfa kwawie pa o ma yare ni nyina tunyira o Yesu de mo amen aha die Awurade aye e wo me kasa free nkransa Oba TV isi no mo bebre waya mama ama na me wato me. That's right. No mo bebre Oba TV isi waya no mo bebre ama me jai sane mo ni nyina. Ka sha ba den mo nyam se na mo so mo ne sa no mo me jai ni de papa me so se bompa mama mama me san ko hu bi. Nyama ben na wajai a no nyo ka sin fra don mu. Tim so se bompa mama ne me ba na mabusua. Amen. Awurade wakoa se sompa first service ama wajai we num eduboni num
wa twe no ho afiri ho oso Papa sabe da festa me no wi pa betine shano manu mo jani na hallelujah Ewurade mo Ewurade shawo den Ewurade nso mu na wankọ ho biom me de wo yire na o ma so Ewurade nsa wo Yesu demo amen hallelujah odi ne baby o kasa firo na de na Ewurade ayama wo so mpa fese me freti enchi no ame kan se na ayi me na ye tititi mo o bompaye mame mo me di nsuo ne oye no ana nkyene no gu nsuo de dwale me ho mo tititi ni nyina akọ hallelujah amen nyame na wayi sa yade tititiri na firi so me Ewurade mo ne mabiom me de wo hye Ewurade nsa wo enchi ho wa dwuma nyi amen praise God hallelujah odi ne baby a o kasa firi na dia na Ewurade ayama wo so mpa first service papa the CR pay person the last and kitchen and then the cinema really dash papa the see and the bride see a month beyond the phone and once and see hallelujah amen no last and kitchen enti wanya dance sika dance ana ye dia dance papa the sika dance and then to me card shame hallelujah oh so bon fire man sika when it does so Ewurade say ma unsanka amen my yamfa dance praise God hallelujah so odini baby okase fro na de na Ewurade ayama wo so mpa first services so Ewurade aye bebere amaye bra ye no wo free ho a wo pa ye na kopon na moso aye anwanwade bebere amaye mo mitonsuo na miton it was 53 years mitonsuo mi free na da me koto free ayi blog no ne begu nsuo so enso Ewurade na moso mpa igbo yinti de ya minya no eya me nwanwa hallelujah hallelujah ademu wow amen na domine nya kasiye wo so amen na amuro de yenyen amen ikwe me nankopon na de wapa amen dawo Ewurade honhom penfe woni utimi ni nyina so amen honhom ne nya kasiye nse so amen Ewurade me bompa ya me ma me nsoso se Ewurade koso na hira no me bompa ya se hwisika mana no no ankasa to ni freezer kese wo Yesu demo amen praise God hallelujah odini baby okasa free na dia na Ewurade ayama wo nkoko yetie and you don't know great and you are something else. Amen. Let us see what is your done. Maybe on another day, community of power, Papa. Yani plan the degree. Mama, we are doing. Oh yes, demo. Amen. Udini baby okase free na dia na Ewurade aye no wo sompa first service wa ma. Ajeni kase fa na ku na kase fa obi akwa. Ebo Papa, you shout down. You shout. Maybe it's too much describe my only we started out bomb fight in my area. We jumped to 6 minutes to move the third reading. I can remember it's in a shout down. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free na dia na Ewurade ayama wo sompa first service. Because I saw me. Dia na Ewurade aye. Wada you done. And for one we born upon a pay. And you may yare. But you are the Yamishan one winner. It makes me now. Kaka without working stick. Na just ode puma without stick now until
metimi na to ye le nyanya ye no it is a said the what pomane tomato anante metimi ato metimi na na te kakra me no bomb fire Awurade ma hode ne mbowura udompenu amen Awurade ma untini no moja ne ni afrosane yi amen ma untisi o Yesu amen amen praise God hallelujah odini baby a okasa free na die na Awurade Ipakete mami ki die nyame ayama so papa me yare na me ba ho eni nyame adumi sisi eye pa eye abafompa mami ke nyame na wa hye nyuma papa se wo wa brabo de aka bia nyame onto asem free so amen 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 die na Awurade aye wo so mpa first service so Awurade aye bebre na mama Awurade aye bebre na mama me kasa free epoano me hyase ene mo bo empaye me nioma bebre asesa me hairdresser me te kwan ho eye adwuma that's right ento fum ye da amanfo mo de omuma be ye omuti omutwa kwa yi mu that's right me nyina Awurade ba ye ho ban me hyase en bobo mpaye de bia me kwa adwuma bia Awurade se no wani munyam amen e ma me nya biye amen nti ka se Awurade na mo so ai bi bra ma me nti me so me sere Awurade ba mbo se ento mo so na de bia mutimi emra na yesu ntumi no mo mpaye na on se sign me bom mpaye ko epoano wa adwuma no Nyankopon ko so ampeja wa adwuma no ommo onu adwuma efo nyina ho ban amen praise God hallelujah odini baby okasa firo na die na Awurade aye na sompa first service wama me pacha me kafe fira ho jona efa me Monica me pacha no me nti apo na wo bom pa ya ma me ho ato me pa hallelujah Monica hojo me de wo no wabusua hye Awurade nsa afia me na bambo no nya kese wo so amen amen odini baby okasa firo na die na Awurade aye ama wo sompa first service so na me yale na wo bom pa ya ma ya bom pa ya me ho ato me ma ya wa kwantuom Besu me medjuma me ma wa de sam be tibia me baba ko no wonyem mo na radia ya na dema ma na wa fa no bensuo no ya bia be ya na operation no nti wa na nsuo ne na tie no ana pesa me ya de me ko me ma ya wa kwantuo mu ana pe bom pa ya ma ya nyame asan yade oba ye se ye be no operation so mpa first service so enioma ye boss mpa opagya nsuo no nom ye no wa fa no o ma no ye de omo hye Awurade nsa ye wia ye be bom pa ya ma omo hallelujah church odi ne baby okasa free na de na Awurade aya ma o so mpa first service so oh papa bibia points what you gume labra domu e dos ntini no bom pa ye no bibia na won and I think that you tea, not a bow was not a kind so not the table so. Make up in the more one will be giving me self by putting a name of Gusua or your next one juma. Hallelujah. Shout out then, Nyankopon Kosua, Madam Senes and Channing Yaodia. Amen. Hallelujah, Papa. Odini baby a okasa fro na de na Awurade ayama wo so mpa first services so papa your friend Marcos me free fly agefo na tifoti papa me di adanse ase na me di animonyam empire boy papa bi na ka kire me say o ma hini fi wo no abeso nti me di me hu hiem na me so da ya basa na me di me hu hiem no da ya boni ni nyina etu echa na ensuo no ne entina wisaso no that's right papa me kasa nyame animonyam say me di jare a enumra me say da ya boni ni me nsu biem bepim ne ntine Fred di adanse ase Nyankopon di animonyam amen praise God hallelujah odini baby okasa free na de na Awurade ayama wo so mpa first service no so so be kasa fi akwa de plan so nti mi da na me kaya pa do na ibi mi yan pa be ni eni so entakaya ba na bla bim hallelujah odini baby okasa free na de na Awurade na first service so ayama wo so mpa acho nna so mpa fo enna na me yare isa mo mpa ibenti me ho atomi hallelujah
Sumpa first service asan yare me do share Kristo mojam yare no mabio. Hallelujah, daddy. O dini baby o kasa fro na de na Awurade aye no Sumpa first service wa. Papa Choni kasa prisumanya. Sumanya. Last week yeah bonfire na me kan say me ba yare wa kwantu. That's right. O bonfire mano. Awurade adom ni ho atono. Hallelujah. Me say bonfire man. Be bibi oba no wo bia ne ho atono yi na adwuma sem ne sika sem. Enye ye mama somanya ono wabusua be demo share Awurade nsa. Amen. Amen. Odini baby o kasa fro na de na Awurade nam Sumpa first service ayama. Me de lazy me sisi pankro no. Sumpa service ya bo ma me kunsa kan adwuma kese pa. Hallelujah. Hallelujah. Na mpeso obo mpa na nsa tenska so a enigina. Hallelujah. Nyame onam Sumpa first service wa ma ukura nya adwuma kese me bompa se obehu ni sika nyina ni sem wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase frena dia na Awurade ayama wo Sumpa first service. Nyame awe bia ma me pa. Bra me no bompa ye no me yem. Me ni kinta me nsanka mpa bonu akenka se nya yare. Hallelujah. Yefu ya de na etun twa wo so me mapium. Amen. Every day we make us successful. Me go se mpa be ni na kan chere we pension. Me na ya me ja me ko da. Na ya da fa ni bi so na me gale. Me me so bi ko na na ya fe. Apo ya se da me me se da mpa be ni. Ya na te tell you dia ko de. Amen. Udini baby okasa frɛ na de na Awurade ayama wo Sumpa first services so. Nyame ayama me wo Sumpa services so me say. Na me ni me kunu ntam ye entokwa ne akasa asɛm anya ntokwa anya bufuo. Me fi se me tie wa asɛm ya me ne wo de bompa yi. Yankopɔn na mo so ayan senche ni bebre. Ene de ebufu kura nyi mabufu biem. Hallelujah. Timeso madansi di. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa frɛ na de na Awurade ayama wo Sumpa first service. That's all. Because sefra agogo asante achim. Frɛ me ma di papa. Nyame aye bebra ma me. Mo start ye de biara no pawia enumre me koto ho. Papa de nyame aye ma me yare ha me nyame adom mpai bada roma me ne memma obi na yare ne mama ne nsuo o na ko we ne Yesu papa nyame sira wate ma won kwane ahoden wo mu no team nyame o sira mo o ma wa akoko drama wo nyanso de ma Solomon ma ne di bu ne man. Amen. Papa me de no dosu ko wo Yesu mojam. Amen. Amen. For Christ udini baby okasa frɛ na de na Awurade ayama wo Sumpa first service. Sumpa FM. Papa cho me ka se fi sta se le fiera na no pa no me frɛ ma mo bo mpa ya ma me ba so ye operation. Mo. Na me aya do me menda na ni me no e fiera ni me no mo ye ma no ama ne ho ato no wo ma yi na ba fi. Bia ye boko. Ni da ya me ase. Amen. Me de woni oba no ehye Kristo nsa Awurade nkoswa mbo mo ba mama pomoden. Amen. Odini baby okasa frɛ de na Awurade ayama wo Sumpa first services so. E ba je frɛ mata me frɛ ne be. Atama woni so kakrama ye. E frɛ ne be. Dashani. We got you no aye bebra mama. E fi se mo start mpa boya me di mu wura. De bia me kwa adwuma me ya adwuma ye. De bia me kwa adwuma me ya adwuma ye. De so na me ho nam na me zale me de tware ye. No ato me nya ho de so. Sumpa first service nyame ye adwuma. Odini baby okasa fro na de na Awurade aye no Sumpa first service. Me frɛ takwa umpa bonti me ba tro ne pepa na wa tro wie me da no nyame ase fa prani shade chimoje nim polpa man. Amen. Me de ne shade chimoje nim. Amen. Eya mama fa cross no be she ho. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa frɛ na de na Awurade ayama wo Sumpa first services so. Me ka se fi se tadu ma se. Awurade nampa be so me Awurade aye me mu dia ma me kan fa fon na de to no. Mo sika se me frɛ me na
Awurade ma ni mati wayɛ ni 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 kade sra wadi yɛ ma me pe se wo bie mango ofo no so Awurade ma me hya won sa Awurade ko so ma na dance na koma so ade amen praise God hallelujah.